na hau noho handu haria hangi ndrendaga na tutionire kahinda hindi iyo ingi hakuria atiriri indi mwauga mundu ni auma ruraya ri na ni ekwo quarantine na ni ahithwo na nyunju riri ekagwo atia hare na hau thutha ri niki kirekwo hau mundu wa quarantine no niki kirathi na mbere niki kirathi na mbere athiaga akongererwo immunity mostly niko boost immunity number 1 number 2 ni heagwo antibiotic ni undu wa co-infections iria ingeuka akaheo broad spectrum antibiotic number 3 mabururi mamweri tariu ni ngwetaga India muno maita maingi tondu ni de experience yakuo na tondu ni thiaga kuo na tondu thiini wa Kenya probably 70% ya dawa cia Kenya ni kuo ciumaga na andu aya nao mararwara aingire maratwarwo kuu niki giki so special ya gutwaraga andu tourism ya medical India riu ri ni mambiririe kuheane ARV dawa ici cia mukingo ri lopinavir ri retinovir ri lamivudine ri acidovudine ri ni ironeka ati ni iragiria replication uria twaugire kanyamu gaciara tuingiri karathie kundu guku enzyme icio cia gutuma gaciarane ri igatigithio ni ARV koguo behind the scenes ni turaheane ARVs nigetha gatikaingihe na nikio muraigua atiriri China ri ona riu ikuo ni guikuruka ireka atia gutirakuo itari ona proliferation kana progression ya ikuo ri ethiete na iguru whereas in China irathie naki na thi mabururi maingiri ethiete parallel na kwi kumwira thie gokira na iguru tari go gwitu ni rokira na iguru no mumenyage one giukira na iguru kuroneka taririri tari andu aria maraingira ungitara andu acio othe mugwanja hatire residents Kenya koguo niturari kwaya muno entry points citu ports citu cia entry hagie na guard nene muno tataririe tondu we ni kira kiratuma ngwite haha ni tondu ni wikite uhoro wa kindu